Na njedzelju u televizijnim magazinu uvidite prilog s poljoprivredi o hovanju malinoh. Đurđovska židlova grupa napoljnjela juvilej 20 roki od svojih osnovanja. O svojih počatkoh z nami pobešedovali členi tej grupi. Vandalizem vyraženši u horodoch, a všečastejše se slučuje i u menších stredkoch. Tak môžeme navolať podiju prešloho vikendu, keď na bazénu u Ruskim Keresture zniščení stoli i lávky a u novo posadzenim lješíku polavani kolo 30 drevka. Uvidite jak bolo na sportskim kampu, kotri otrimani u Odžaku, a u njim i organizacijno i edukativno učestvovali Rusnaci z Ruského Kerestura. Jak teraz vypatrajú ošvižení prostori kulturno-prosvitného društva Karpati z Verbasu, jak bolo na literatúrnym večare, kotri otrimani pri ozerku u Ruskim Keresture i drugi prilohi z našej zajednici, uvidite na njedzelju u televizijnim magazinu na 20 hodzin. Po zakončenju televizijnog magazina u terminu familijnog magazina Široki plan hodni se opatrić z njimog prešloročnog festivala ruske kulturi Červena ruža.